5 сумлықты ішкені беріпті. Ма 5 сумға сүт әкіріп алам. Ма 5 сумға тұқым әкірі. Чікітіп, ерім сатын кірді, жоқ. Ой, не мұнда кешкісе, қене сүтлен тұқым. Кіші 5 сумны көтереліп, қайсы 5 сумғы сүт, қайсы 5 сум тұқым алам әді керек. Ой, майшумы деп, дадысы әмді 5 талы қой бақыды, жық қой бақмайдан 5-лі қойы ба. Әтігені наштықы бетіп, нан көпіп тұға оқты бір сан етуді 5 қойны. Үшті бір сан кечеді жөліп құпа 5 қойын сан еді бұл адам. Бұғы дағыр келіп, сәтті бөлім, неме дәді? Мені шақырып атыды, маңыдыға оқшайма балам. Неге бейжанға ма? Яқ, бұл еге ма башқа еге. 5 қойны бір саны өткені, бір қатыр жем кетей. Болу деп кіркетіп, да-да-да-да, төт тұрды. Яны бір сқыны. 5-сігі 5-ке бір скетч пәкет санат ме деді кедек. Адақтан жымыш бір шәбәледі болғанды екен тойқы мүді. Мәкені әфкалы, неме? Оя бәледі жүрілсе бір теппәсам, бір той қысам, саңа қыз тоныштымайма. Еш ресторанларда мәлі той болып атыды. Кірсем да таңсақ татып үзен келтір, мұхабәтлішіп амамсы болды да бота әвелелі кіркетті бір ресторанғы бұл. Нерейік таңсыке бір қызын татыпла. Яқшылысыз. İsmim Satta Popatan. Şahballa Biba Bodab çakır koydu. İsminiz ne? İsmim Kamile. Toy kıldınız mı? Evet, toy kıldım. Siz balınız var mı dedi de bu. Hayır çık. Var işte. Toy hata senin sualın hata bir toy kımıdım diye adam balınız var mı dedi çağız. Kaç sorama sualın ne? 47 beni kaydedin. Yakşı mısınız? İsminiz gülmeyiniz. Benim Satta rakımın Popatan oldu. Balınız var mı? Bu şiki balan var. Emiz toy kıldınız mı dedi. Yamansın. Bu yamansın. Bu apliş toy kıpla. Tötkeni kıl. Acırşım hemen de ayal çıkıptı. Sen muş çınlığında mı koymuş? Bəs eyleyevatım hemen. Acırşım hemen. Oy, man neyim kıpaydın? Acırşım hemen. Acıraşsan, acıraş. Xeytağını bermedi yine. Toyluk üzüğünü kayıt ol depti de bu. Mına toyluk üzüğünü de kolu koysun. Kepkeni de gidek. Üyem de o kaçtı mı deprey. Yani biz yaşla arılışıp, işte akıllı tordan tanışıp aldık. Işığı pişti mi, şimdi çatığımız yok hazır. Yani ben açtak arılışıp aldım. Ekedim birini aldım da. Tamak etim eldeydi o. Apam sen neri bırak. Kolu ettim deydi, şoylula. Lağme ettim deydi o, çokuğu çıkmaydı. Tamak emesti bir mezgil açtak. Hazır ustulap gitti ya, apamdım usta. Fakat tamak ismi var, tamak okşamaydı. Bir iki apam teriki budur, apa, nim tamak itime, oho kızım, baş tamak itine ismini kendi koyaylı dedi.